Maswati akithi mangicetha ifamily meeting ebusuku ngibuka ema-comments ngithola ke sicelo seMaswati la sibathokoda babonga sebathi President Gauzela sicela usifinyetele indzaba yemaholo abothishela eSwatini labe waqhathanisa khona nemaholo abothishela eNingizimu Afrika. Wathi mawucetha President wasewucathanisa emaholo abo head of state waseSwatini newaseNingizimu Afrika. Ngithi ngoba ngitholele sicelo ngiphindze nginakhele ke kube kufishane lo ngakaboni ku family meeting atokhona ukuthi akubone. Ngiyathembisa ke futhi ukuthi ngitawubuya ngicathanise kulokutako emaholo emaphoyisa Swaziland South Africa lisotsha Swaziland South Africa so that nalonga kholwa ukuthi eSwatini kunemali lenengi agcine abonile. Laba ke labathi ngicathanisa imave le economy ngalingane akunankinga lalela kude kufike ekugcineni sitawubona mase sicathanisa emaholo abo head of state ukuthi kunjengekusho kwenu yini kuyafakazeleka yini ukuthi ema-economy alamave akafanani kubhlungu noma kufiwe kuyahlekwa Maswati akithi. Ngitayicala ke ngeliholo lathishela waseSwatini. Ngiyabonga ras bonke ke bayibona ukuthi nayi i-advice slip yathishela njengoba siyibona B2 ngilaba labachashwe on contract basis siyayibona nayi ya i-basic salary 6,000 njoba kubhaliwe 112 siyayibona Maswati. After deductions naya i-net pay 4,888 buhlungu ke qualified teacher lo uphuma eNgwane uphuma Sano uphuma kuphi ufundzele ngiloko lakholako Maswati akithi. I-entry level ke lapha ngilaba labachashwe ngecontract. Sitabuya siyiteka ke yalaba labanye labangachashwa ngecontract. In the interest of time angiphuthume ke ngibheke eSouth Africa. South Africa ngikhulumisene nalaba hola tinyonyane tabothishela base bangichazela yonke indlela yaseNingizimu Afrika ukuthi khona ke emaholo ahamba kanjani. Kungako khona nginibekele rasi ngiyabonga nako labe bangibhalela khona bayachaza thishela is paid their basic salary plus ema benefits bawabhala nje ngoba niwabona Maswati bo medical aid pension housing tiwaloko thishela munye njalo ngeminyaka asitolikelani 1.5% basic salary. Kungikhona ke ithiwa i-pay progression kungikhona ke njalo ngeminyaka babukusana kuma negotiations akuvami kuba ngaphansi kwa 4%. Naku ke lokungiko uyaconclude ke uthi at entry level a new teacher gets almost 28,000 a month. Yes, 28,000 a month. Siyade ukuthi head teacher ayithishela head teacher uhola 26,000 kodwa kube eNingizimu Afrika kuku entry level kuhola 28,000. Laba labathi ma economy akalingani cha ngithe ubobeketela sifike ekugcineni. Comrades njengoba udakha letithombe nangaya ama benefits ayethusa njengoba nawo ubabekela la Maswati ngeke ngibe ngifunza ngichaza lokunengi but lokufuna kungijabulisa kakhulu. Uma sowucethe 10 years njengoba nibabona each time ucetha 10 years nangiya 10 nangiya ke 20 years uphiwa nje imali lengi 10,800. Mawucetha 30 years the once off uyaphanselwa nje uyabongwa sewuchube isikhathi uphiwa 21,000. In 40 years uphiwa nanga 29,000. Kubonga umchashi eNingizimu Afrika ubonga bothishela ukuthi siyabonga. Ngedlule ke ngithi on benefits kuchaziwe njengoba nibona Maswati ukuthi uma kwendeka uyoti upgrade uyokwenda i-masters or uyokwenda ini umchashi uyakubonga ngesizumbulu semali. I think uma uya ku-masters uniketwa 10% of your annual salary umholo wakho weminyaka
uyabongwa ukuthi utithuthukise. That is South Africa, Maswati kithi. Even ke la hulumende aqhutselana kuzabe semagunyeni hayi lo khonjo wakho. Angikayiveti ke ku family meeting, kodwa sengiyacela ukuthi ngivete le advice slip yana ngithishela. Sesedamile ke kuvala emagama akhe ukuthi angabonakali. Yena ke sokunemalanga afundzisa. Ngiyacela ukuthi ras ubakhombise i-basic salary ithi 68,796 i-basic salary umholo. Wasiyanikwa ke rental ngicabanga ukuthi niyabona 68,796. Angihleki Maswati. It is how bohulumende laba contester for power bathitha bantu laba baholako ngoba bayadi ukuthi lokumcoka kibo ngilesive ukuthi sigcine sithuthukile. Angiphethe ke Maswati kithi njengoba labanye bathi awu i-economy ayilingane. Ngilethe nali phepha ras leli khuluma nge-budget speech la likhomba khona ukuthi ku-head 1 kuna 7 billion. Ngifundise kanenge njengoba bambona yinto lapha eParliament is for public information. Imali ke lenaka bukhosi head 1 yebo khona amajaji la few but lapha kuneliholo laMswati neliholo lamakwakhe 7 billion. Unganaka lokuthi budget seyonke in 24 billion. Unake lokuthi lapha kubo education njengoba umbona education la almost 3.9 billion. Njengoba sishito kusimahola bothishela la bahloli nako konke lokukhona. Ngicina ngifundisa ke ebusuku ukuthi njengemuntu labe akhona ku education portfolio siyathi ukuthi kulo 3.9 billion 94% i-wage bill imali ekubhadala emaholo. Kusho ukuthi lo msebenzi weka education uthola only 6%. So kangwane i-education ide i-budget in the literal sense. Kodwa kuze Maswati acabanga ukuthi yanakwa i-education kuthiwa ithola i-lion's share. Nibo batshela ke bangiphikise ekutheni i-wage bill emaholo abothishela athatha 94% kulo 3.9 billion. Bese 6% ngikwenda lo msebenzi. Kufundisa abantu abethu nekwenda tonke tinto tekwelekelela education. So masinifundisa ke Maswati ukuthi kudlalwa ngemali eMaswati siteka yona. Asicethe lenzaba ke Maswati ngokuthi sibuke bo head of state. Rasu tangifakela ke le document ayikakhiwa iSwalimo. Ayikakhiwa eNkawuzela. Uyayithola nje online. It's a global documentary ebochwephesha labahlole emave ukuthi bomengameli noma baholi bemave bahola emalini. Kuleya seSwatini ubokwadi ukuthi akubalwa le mali lethathwako lekubo head 51 lebo 500 million lethathwa kuwe. Ithathwele kuyokwenda ingcwala, kuyokwenda umhlanga, kuyokwenda emagana ayibalwa. Sisabala nje liholo leluya kuMswati. Ayibalwa lama kickbacks labuya kubonyathi after sebanikwe imigwaqo ma kickbacks lafaka ekhathi ama Rolls Royce ilethethulo basuke bayobonga ukuthi amathenda anikwa bona. Makuthiwa bayowethula ingcwaleni hayi ukuthi bawethula babonga lamathenda labawaniwe nguhulumende bacela ukuthi kuqhubeke kubonikwa bona kuphela. Ayibalwa leyo. Sikhuluma nje lephuma ibe isalary naya lelapha eTulu. Bonke ke baholi bemave bayilwendiwe lolucwaningo. So ungakalubukele ke licwaningo ngicela unake nako. Lucwaningo litawucala ngalohola kancane liyo ngekwenyuka kulabaholi bemave lohola ekugcineni. Sitawuqala phansi landa ubona khona bora maphosa ukuthi bantwana kuMswati ngeliholo. Niyayibona ke ichubeka bonke bo Joe Biden base USA. Yes, kuyawufika kubo King Charles base UK. Nitambona lo mholi wale live lenithi nina i-economy iphansi ukuthi yena ke udlala kuyiphi ileague.
ngila ngithi khona ke kuyahlazisa ukuthi iAmerica yondla live laseSwatini ngoba lisathuthuka, kodwa umholi welive laseSwatini uhola kakhulu kunemholi welive laseAmerica. Ngekusho kwalolu cwaningo lenginika lona amaswati, angibinze ngingabe ngitithakuda la singicela kusemaswati athi ibukele. Luther continua ngilokwenda ke maswati akithi kusisithi lo mzabalazo awusi wenzondo. Siyakholwa futhi siyati ukuthi mhla uhulumende akhethwa abantu, ndunankulu emagunya, mhla tinkantolo tikhululeka titimela neparlamente itimela, siyawuba live lweluju nelubisi. We will be one of the best countries. Lokhu lesikikwa kusinga nzondo kungekuthanzani nemaswati futhi siyati ukuthi we shall be free. Mandla!